Dakle, kako je u Tuzli, kada ste stigli, kako ste stigli, da li se ok prošlo? Ja sam Tomislav, dolazim iz Zagreba, iz Hrvatskog studija Atomic Dance Factory. U Tuzli nam je jako zabavno do sada. Bosanska gospođa Ljubus je održala svoju reputaciju. I eto, došli smo prije 2 dana. Bilo je jaka kišna noć, imali smo avanturu na put dolje, gdje nismo bili sigurni da li se vozimo po cesti ili po potoku. I došli smo na jednu bujicu na cesti, pa je to bilo malo onako uzbudljivo, strašno, nismo znali da li ćemo proći ili nećemo, ali eto, stigli smo sigurno i eto smo osvojili malo znanje. Dobro. Kako je prošao Adria Dance Camp? Kakav je bio odaziv radionica? Adria Dance Camp je prošao jako dobro, s obzirom da smo ove godine izašli sa jako dobrim planom i organizacijom nas prošle godine, nadogradnje na sve naše evente koje smo održavali za vrijeme kampa. Tu su bili nekakvi betlovi, nekakve radionice van naših standardnih radionica u dvorani, bili su showcase-ovi za koreografije, džemovi i sve u svemu odaziv i zadovoljstvo polaznika je bio odličan, puno veći nego prošle godine i generalno mišljenje svih je da je jako dobro bilo, da su jako zadovoljni razinom znanja koju su stekli na kampu, tim nekakvim dijapazonom tičera i tehnika koje smo mi njima ponudili i stvarno ljudi su imali prilike naučiti jako puno toga vezano za novije plesne tehnike, komercijalnije plesne tehnike, starije, originalnije stilove, da ljudi vide zapravo šta sve postoji vani u svijetu kulturnih plesa. Ko je sve došao na Adria Dance Camp? Koji su bili glavni tičeri? Imali smo jako širok line-up. Imali smo Hoka iz Westbrooka, iz Amerike. Došlo nam je Haru Sugawara iz Japana. Imali smo Kid Davida za Big Boyse, imali smo Tyra iz stvoritelja plesne tehnike Kram. Imali smo Jaju Vankovu iz Češke, koja je isto radila Kram, hip-hop malo wakinga. Došli su nam stariji plesači, Fred Realness iz Londona i Zulu Gremlin iz Amerike. Imali smo tu i hrvatske snage, bio je Elvis Hodžić ili El Rock za breakere i Vedrana Grčić, a.k.a. Thickness za housing i naši jako dobri prijatelji iz Italije, između jedna od najboljih plesačica u Italiji, Ika Bernardis, Veronika Bernardis, i naš jako dobar prijatelj Slovenije Željko Mošić. Odlično. Da li si zadovoljan polaznicima ove radionice Tuzla Dance Camp? Zadovoljan jesam. Vidim da imaju jako velik potencijal za učiti i željni su kupiti novo znanje. Zanimljivo im je to što smo im došli prenijeti i nama je zapravo jako drago da imamo priliku prenositi mladim ljudima sa ovakvim potencijalom, zato što smatramo da jednostavno na ovakvoj sceni u razvoju trebaju ovakve stvari, trebaju ovakve radionice da ljudi mogu se razvijati i da im se ponudi što više smjerova kojima ne mogu rasti i se zadrijevati plesati. Što misliš o saradnji Tuzla i Adria Dance Camp? Da li se nastavlja iduće godine? Tuzla i Adria Dance Camp definitivno nastavljaju saradnju iduće godine. Mi smo jako sretni što možemo surađivati sa Tuzla Dance Campom i ekipom iz Tuzle općenito. Jednostavno, ono što sam prije rekao, radimo na tome da podignemo našu regionalnu scenu na viši nivo, na svjetski nivo i jako nam je drago da imamo priliku sudjelovati u tom razvoju u Tuzli i u Bosni općenito. Atomic Dance Factory, kako vas podržavaju u vašoj državi? Da li imate punu podršku ili jednostavno to nije na tom nivou kojim treba da bude?
Podrška za Atomic Dance Factory kao grupu u Hrvatskoj postoji. Uglavnom je to podrška naših polaznika, roditelja i ljudi koji su zainteresirani za naš rad. Međutim, u zadnjih par godina podrška sa nekakvih malo viših pozicija i drugih strana se osnažila i počeli smo dobivati i prepoznavanje od strane grada i državnih ustanova, drugih nekakvih institucija nevezanih za ples i kulturu. Ljudi su počeli shvaćati važnost toga što Atomic Dance Factory i druge plesne skupine u Hrvatskoj rade sa mladima i koliko je to bitno za razvoj mladeži općenito. I jednostavno su prepoznali kvalitetu toga što mi imamo za ponuditi trenutno mlađoj populaciji Hrvatske. U 2011. ste pobijedili na svjetskom IDO takmičenju. Možete više reći o tome što ste radili poslije toga, dakle neki kontrast nekad i sad od tog vremena? Kontrast nekad i sad od tog vremena, mi zapravo uvijek težimo tome da budemo jači od vlastite sebe na idućim natjecanjima. Dakle, uvijek se trudimo imati skok iz nekakvog nastupa i natjecanja nekog prethodnika. 2011. je bio organiziran taj svjetski kup i mi smo dobili svoje prvo mjesto i bili smo jako sretni što smo to uspjeli ostvariti, taj uspjeh. Pripreme za to su bile rigorozne i jednostavno nakon toga smo nastavili u još jačem tempu jer su tu bila još jače natjecanja na kojima smo se željeli dokazati, afirmirati i imamo jednostavno taj princip brže, bolje, jače koji smo na olimpijadi. Trenutno ste državni prvaci, recite nam više o tome. Trenutno smo državni prvaci, tako je, to se desilo, mislim da zadnji put kad smo bili državni prvaci bilo 2009. Dakle, ovo nam je prvi državni naslov nakon 5 godina. Uvijek smo bili u vrhu konkurencije i uvijek je tu bila nekakva borba između 3 najveća kluba u Hrvatskoj. Jako smo sretni zbog toga, jako smo zadovoljni jer mislili smo da zaslužujemo to prvo mjesto i napokon smo uspjeli doći do tog željenog cilja. Iskazali smo se sa koreografijom, sa stilovima i sa tehnikom. Jednostavno smo pokazali rezultat našeg dugotrajnog i mukotrpnog rada i eto, suci su